ئێرە ڕادیۆ دەنگی گەلە. لەرکێ بیسەرمانن سڵاوتان لە بێم کاتتان باش. هاڵەکانی ئەمڕۆ دووشەممە یەکی نیسانی 2024تان پێشکەشەکەین. بیسەرمان بن. بەڕێزان لە دەستپێکیان بڵتەنەدا ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردنەکانی شارەوانەکانی تورکیا باکووری کوردستانتان پێڕاگەێنین لەگەڵ هاوکارم مەحمەد شاهین ڕۆژنامەوان لە باکووری کوردستانەوە. پەمانەڵێ کە دوایین ئەنجامەکان چییە؟ دەمەوێت پێتان بەڵام کە بەرەبیانی دوێن هەڵبژاردننی شارەوانەکانی تورکیا دەستی پێکرد 61,441,882 کەس مافی دەنگدانی هەبوو لە سەدا 50.59 دەنگدەران ژن بوون لە 49.41 شیان پیا بوون. هەڵبژاردنەکەدا 1,32,610 کەس بۆ یەکەم جار بوو کە دەنگیاندا بوو لە 30 گەورە شارەوانی 51 شارەوانی شارەکان 973 شارەوانی قەزاکان و 390 شارەوانی ناحیەکانی تورکیا باکووری کوردستاندا. ئەو هەڵبژاردنە بەڕێوەچوو جاکنەوەی دەنگەکان لە پارێزگاکانی باکووری کوردستان و تورکیا تاوەکو ئێستا بەردەوامە بەپێی دوایین ئەنجام دەمپارتی لە 11 شاری باکووری کوردستاندا پێشەنگە. مەحمەد دێمەلای تۆ سلااوت لەبێ بەیانیت باش. پێمان بڵێ دوایین ئەنجام لە لای ئێوە چییە تا چەند بەدڵی هاوڵاتیانی کوردیشە بە وا بڵێم و بارودۆخی باکووری کوردستان دوێنێشەوت چۆن بۆ بەتایبەتی؟ سلااو و ڕێژ وە و گۆدارێن مەرە بەێ بۆ هەڵبژاردنên هەرێمەیên لە تورکیê pêkhatin li gelek devaran hinekî gendelê nerêtî sextekarî dek û dolab pêkhatin bi taybet jî li Herêma Kurdistanê çavê her kesî li Kurdistanê bû bi rastî her kes encamên hilbijartinên li Kurdistanê merak dikir ji ber ku bi rastî ev 8 salê dawî ne desteliteriya AKP îradeya gelê Kurd tune dihesiband, îradeya gelê Kurd xesp dikir bi şaredarê ku gelê Kurd ji bo wekî îradeya xwe hildibjartin desteliteriya AKP MHP ya faşîst ev şaredar ji pêwîrê digirtin qayyum walî qaymeqayn tayin dikirin ji bi hev ev di serdem pêk wisa pêkhat bu 8 sal bû civaka Kurd weke îradeya wê hatibû xespkirin o bi van polîtîkayê xespkariyê jî desteliteriya AKP MHP dixwestin civaka Kurd bêdeng bikin. Îra civaka Kurd careke din bê nasname bê ziman bê çand jiyanekî wisa gemarê li ser Kurda bi ferz bikin û bi Kurda bidin qebûl kirin. Lewra ev 8 sal ev bi pêvajoya wê şerê qirkirina fîzîkî û şerê qirkirina spî berdewam kir. Ji ber van sedema jî çavê her kesî li bajarê Kurdistanê bû Kurd dê bersîvekî çawa bidin van polîtîkayên hükümeta AKP van polîtîkayên qirkirinê AKP jî ji bo ku encamekî li gor dilê xwe li Kurdistanê derbixe û bibêje binê waya polîtîkaya mina qirker li Kurdistanê bi ser ket AKP jî gelek nav hewdana dabû. AKP bi hezaran derdorê 6-7 leşker û polîsanîn bi Kurdistanê bicêkirin li navendê ku hejmara dengan kême li wê derê bi cihkirina polîs leşker bi taybet jî Herêma Botanê Herêma Botanê di berxwedana civaka Kurd da di berxwedana tevgera azadiyê da navendekî giring e. Lewra bi taybet jî desteliteriya AKP MHP ya faşîst jî li giringî didan Botanê ku bi ser bikevin li Herêma Şirnexê heta Colemêrgê gelek li bajêr û navçeyan bi hezaran polîs û leşker bicêkirin ku li gor dilê xwe encam derbixin. Lê do bi rastî civaka Kurd hemû hewdanên desteleteriya AKP MHP ya faşîst hemû dek û dolabê wan rê û rêbazên wanê kiret civaka Kurd bi îradeya xwe vala derxistin. Civaka Kurd do bi seknekî qedîm bi seknekî berxwedêr bi vînekî ji pola
اف پولیتیکاین کرکرنی پولیتیکاین شرک و AKP و MHP 2015 هم در 8 سال بین ناظر سرکرد دمشینه دو لکردستان به انجام وان هلبجارتنا او کنسپت وانا کرکرنی کرکر تسلیم گرتنا وینا کرد اراده یا کرد دو لکردستان تکچو دو لکردستان دوست و دجمنان هر کسی دید که کرد به زخت و زور به شر اراده وان تسلیم نگرتن به دک و دولابان اراده وان تسلیم نگرتن به چه آوایی کرد لهمبر تو کسی چوک دا ناینن و سری ناتاوینن دو جاره کدن کردا به سکنا خو اف نشان همو دوست و دشمن خود دا اصل اف سکنا خود پیروزبایی نوروز داجی نشان دابو جواکاب کرد باشه محمد اسپ من بله با کوی گشتی با پیو انجام برایانی که راگن راو تاو کستش یعنی جاکرنوی دنگکان هر بردوامه تا ئێستا بەکۆی گشتی ئەو شارانەی کە دەم پارتی تا قازانج کردووە کوێن و چاڕوانیش دەکرێ ئایا ئەمانە زیاتر ببێ؟ نەها دەم پارتی سێ باژارên mezin ên Kurdistanê Amed, Wan û Mêrdîn ev sê bajarê mezin in ev sê bajaran da bi gelek farqekî mezin bi ser ket dîsa heft bajarê dinên li Kurdistanê jî bi ser ket bi tevahî 10 bajarên Kurdistanê de rêjeyekî gelek bilind bi fekî mezin bi ser ket nêzê 67 jî bajar navçe û bajarokan da jî bi serket niha nêzikê 7 şaredarî heda partiya dem îradeya Kurd niha nêzikê 7 bi serketiye 7 şaredarî lê li gelek bajarên navçeyên piçûk براستی بده که دولاب اراده کت هات خسب کردن لجین وکه چلی جی وکه شمزینان گلک جی وکه قلبان نافچه شنقی اب نافچه که دنابر باشور کردستان و باکور کردستان دا لسر تو خوب یعنی سر سینور جی دگرن وانا همو و ناوند لشکرانه به هزاران لشکر و پولیس دوان نافچه دا بجهاتنه بجی کردن جبو داگیرکردن باشور کردستان و جبو انجام گرفتن وان شارداریان به تایبت چه دولت ترک وان ناوندین که نیزه باشور کردستان هرم بوتانه گلک گرینگی ده وان که بگره جخور شرناقه جی شرناق نها گل شرناقه هیجی لبر خود ده شرناقه جی دخوازم بده که دولاب به سختکاریان به حیله شارداری شرناقه غصب بکن لوی دیجیش برخوادانا گل هیجی بردوام ده که به هزاران پولیس دو جخو دمنین گو کتن سر مدیا جواکی جی به دبستانه که ده 6000 کس ده دنگ بکاربینه لی دوی دبستانه ده جوان 6000 کسی یک شی شرنخ نینه یک کسی شرنخ نینه او مینا که گل گرینگ و اتداره بله همون لشکر و پلیس وسا کم بکم دچن ده لشرناخه ایراده گل بخوازم بویره بازه قصد که بکن دیسر نافچه بچوک سر سینورن باشور کردستان جیوک چل شمزینان قلبان وانا دیسا به دنگ پلیس و لشکر ایراده کرد هات قصد کرد گلک ناوندن وسا بچوک به دست پلیس و لشکر دنگ وان هات قصد کرد اصل جواکا کرد برسیوه که پیوست دایه دستلتاری AKP MHP یا فاشیست کرد اف هلبجارتن دنابرا پارتیان دا چه نبول کردستانه براسته بر جمعانی زمان گلک برنامه یاندا اف هلبجارتن دنابرا جواکا کرد و دولت تا ترک چه بود پولیتیکا این دولت تا ترک دول کردستان تک چون به تک چوینه که مازن را رو بروما دول همبر دولت تا ترک جواکا کرد به سر کد لقدی لإراده یا خود در کدی لناسنامه یا خود لحبون خود لچند خود در کد و کرده دو بیامه که گلک گرین که دان دوست و دجمنین خود ایده اون بی من بی ایراده من
حسابك لكردستان بسر ناكبه هون دماكو حساب خو بكن دماكو هون في بوليتيكا خود ديار بكن سياستا خود ديار بكن هون نتشارن إرادة من فينا من أساس فكر وببينن دو جواكا كرد أيام أواكي زلال دا دوست و دجمنه مهمت ودو بلد از هواكا كدن كرمكم دو جاره كدن ميسوگر بوكو كيجان دستلتاري تركيا بي سركار تسكريكا كرد چارسر نكه و بالشرطة شر دجي كرد اصرار بك در كيجان دستلتاري ورا سركار دي تيكاره باشا مهمت اف جارك دن لتركي جارك دن سوغار بود دستلتاريا بالشرطة اصرار بك نكاره لتركي السركار بمينه باشا مهمت بمان بڵێ دەم پارتی خۆی ئامادە دەکا بۆی سکاڵا بکات لەو ناوچانەی کە دوێنێ هێزیان بردەبوو بەتایبەتی وەکو جەنابەت ئەباست کرد شەرناخ بۆتان یان هەر ئاوا دەرباس دەبێ دوێنێ باس لە دەستگیرکردنی چەند کەسێکیش دەکرا ئایا دروستە و ئاخۆ ئەوانە هێشتا دەستگیر کراون یاخود ئازاد کراون دەمەوێت لەسەرەوەش زانیارێکی وردمان پێ بدەی ئەگەر ئەوەندەی ئاگاد لێی بێ بله نها دم پارتی برای ربازن حقوقی برای ربازن دن دخوازه سریل دادگاه ده سریل لجنه هلبجارتنا بلند ده جبو ویا سرراس بکه لی مخابن لترکیه حقوق عدالت تنیه لترکیه دما که مجار ده کرد و کردستان مخابن حقوق عدالت جی بیواته ده دم پارتی بله برایباز حقوقی هول ده ذن جی کوارتنا قصب کردن جدسته وان بگیره لی اصل دیار کرد برخوادانا گله لشر نخه جدو ایوار ده گل برخواد ده لهمبری بی خصبکاریه بصدان کس هاتنه بن چاف کردن ده شر نخه هفسارو که دم پارتی باجر جیته ده گله کس هاتنه بن چاف کردن دخوازن بن چاف کردنان و به زخت و زور جواکا کرد بچه و سینن لی جواکا کرد نه جواکا کوسا چاپتر سیایی بده پاش و باوجه جواکا کرد جیده هر شرط و مرجی ده به 40 سال داوینه لبر خود ده و نهاجی ده لبر خود بده به او باوکی زلال دیار بو لی براسته جی هکه شرط و مرجن لانه ده شرط و مرجن گنجام ده افهل بجاتن پیک بهاتا افدکو دولاب لکردستان پیک نهاتنا جسادی زیده تر شهرداری لکردستان دهاتن گرتن جخو نهاجی لکردستان باجرین کردستان نفچه کردستان سرانسری کردستان دم پارتی سر پیشکتیه دم پارتی همو شهرداری دست قسنه تن دو باجرین کردستان بدلیس و شرنخی ده نها بدک و دولاب دخوازن ایراده گل قصب کن وکی دنی همو باجار پرانیا باجار کردستان نفچه کردستان دا AKP به تک چوینه که مزن را روبرو مایه AKP ایده دستلتاریا AKP و MHP کردستان تنه بونه پارتین تابلایه تنه تابلایه وان هنن جگل دم پارتی و AKP دمه باسی که کوی گشتی لعنکانی دیکم بو که گورترین حزبی اپوزیسیونی ترکیه CHP لدوی 40 سال زورترین دنگی بدستیاناوه بله demek ki 40 سال شون da car yekemin CHP Türkiye bu partiye yekemin Türkiye. بەخێری کوردان ئەم زۆرترین دەنگەی بەدەستهێناوە مەحمەد بێگومان ئەv bi saya Kurd bi dengê Kurdan pêkat bi piştgiriya Kurdan pêkat Kurd bajarên mezin ên Tirkiye metropolan da bi stratejiya lehevkirina bajêr hilbijartin pêkanên li gelek metropolan an تبل نافچهان هنکی نافچهان دا نامزد خود نشاندن هنکی نافچهان دا
پشتگیری دان نامزدین که وکه همو پارتیان سر لحف کرنه وکه لحف کرنه باجر نامزد نشانده گلک باجر انداجی جبو تکچوینا دستلتاری AKP و MHP cevaka Kürt piştgirî da CHP mînak li İstanbulê li İstanbulê de encama vê li hevkirinê da milyonek zêdetir dengên HDP dengên Dem Partî li İstanbulê hene sadî 10 zêdetir sadî 11 ji sadî 11 rêjeya dengê Dem Partî li İstanbulê heye لگل کو دم پارتی ل استانبول اندام نشان دابوج نامزد نشان دابوج دیسا جواکا کرد جبو کو نامزد AKP بسر نکوه پشتگیریا نامزد CHP کرد دم پارتی ل استانبول تن صدی 2 دنگستان yani صدی میلیونک زیادتر دنگی تن 150,000 دنگستان لدنگدن همو جواکا پشتگیری چون CHP مرد دکاره ویجا دیسا متروپول ترکیه مازن همو به پشتگیری جواکا کرد هاتن گرفتن باشا رنگ حقی من نبیم پرسیاره لطوبکم بلامو که روشنامه نوسکی باش وکو بدوادات شوند بو هنده بابت او حق آدم کم پرسیاره بکم گینا پم خوش بو لگل کەسێکی دیکە ئەم بابەتە شرۆڤە بکەم ئایا کورد خێروبێرێکی لە جەهەپە بینی و پێشتر یاخود دەتوانێت جارێکی دیکە قازانجێکی بۆ کوردان هەبێ ئەو هەموو دەنگەی پێداوە نها د باجارên Kurdistanê bêguman meclisan da dê cêvegirin Dem Partî ev li hevkirinek heye dê berja bêguman menfiatek Dem Partî dê hebe li metropola û di encamê vê menfiatê da li hevkirinek çêbiye hinekî navçe dane Dem Partî li hevkirine Dem Partî CHP partiyên بس ام لا هفكردنا بشويكي فرمي نبوة ونيا مهمت فرمي نبو بله لا هفكرنا كي فرمي نبو لا هفكرنا كي وكا دفاقتو تشيبو لا هفكرنا كي نابرا حمو چپان دا چيبو لدجي دستلتاريا AKP MHP مرف دكارب ويجا لا هفكرنا قال چيبو اتفاقا قالان چيبو ني بارتيان جو بارتيان زيادتر اتفاقا قال چيبو بيگوما پارتی جی نچرمان بیت جگن داخوازا گل و ریزه نشان بدن جبر کو گل ایده لهمبری دستلتاریا AKP و MHP بیزار بویه لورا گل ایده سر پارتیین سیاسی اتفاق فرض دکه لورا CHP دم پارتی چپگیری دنی همو دبن ناوی لحفکرنا باجر دا اتفاق وقت دفاقتو پیکات و اتفاق دفاقتو جه لگلک متروپولان جه لحمو متروپولان بسر کرد نرد همو متروپولان بسر کرد سربو سرکفتنا CHP خویاده که اصل نه سرکفتنا پارتیا CHP تنیه بیا سرکفتنا همو سرکفتنا گل بخویه مرد کاره بجا نه سرکفتنا سرکفتنا گله بناوی گله دا همو ترک هنن کرد هنن عرب هنن همو نتوین ترکیه دجین همو نتوینه جبر کو ایده لهنبری دستلتاری AKP MHP بیزار بند اتفاقی که دفاقتو چه بو هکه CHP کاربه پیشنگی جویاره بکه به پولیتیکای خوین چپگیر به پولیتیکای که دموکراتیک برای ربازن دموکراتیک به داخل گل را ببه برسی به پیش روز دا CHP دبر کو ببه آلترناتیف کی AKP هک روی رباز دموکراتیک اصرار نکه و که بری جاره کدم وگره پارتیا کی و که نجات پرست یا پارتیا کی ستاتیکو پارس به CHP بگمان اف پشتگیریا گلجی ونداب دنیاک سپاس سکم روشنامه‌وان محمد شاهین لەگەڵ مابووی سپاس بۆ زانیاریەکانت ڕۆژێکی خۆشتان هەبێت از سپاس کەم سلااو ڕێز بۆ هەموو گۆدارێن مە سەرکردنش بۆ هەموو خەباتکاران
دەچینە باشووری کوردستان بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە کاتی پارشە و ئاگر لە بازارێکی مێلی دهۆک کەوتەوە بەخۆیەوە بە گوتەی بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی دهۆک نزیکەی 160 دوکان و 20 کۆگا سوتاون دوکاندارەکان ئەوانەی کەلوپەلەکانیان لە ئاگرەکە درخستۆتەوە ئەوانیش دەڵێن کە زەرەرمەند بوون. ئامید حەسەن خورشید بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی دهۆک بە میدیاکانی ڕاگەیاندووە ئاگرەکە لە 100% کۆنتڕۆڵ کراوە ئەوەی ماوە تەنیا پرۆسەی سارکردنەوەیە بۆ ئەوەی سەر هەڵنەداتەوە. سەبارەت بە ئامارە سەرەتاییەکان تایبەت بەو ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە ئامید حەسەن گوتوێتی ئەو دوکانانەی کە سوتاون ژمارەیان لە نێوان 140 بۆ 160 دوکان دەبێت لەگەڵ 20 کۆگا. ڕووداوەکە تەنیا زیانی مادی هەبووە، زیانەکانیش زۆرن بەهۆیەوەی دوکاندار و خاوەن کۆگاکان خۆیان بۆ جەژن ئامادە کردووە و کاڵای زۆریان هێناوە. ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە کە هیچ زیانێکی گیانی نەبووە ئەوانەشی بریندار بوون تەنیا وەکو باس دەکرێت کەمێک تەنگە نەفەس بوون کە بە گوتێ بەڕێوەبەری بەرگری شارستانی